سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, kwezi watukufu wa jamalifu maislamu wa Comores wajiunda oho ndani mwe Comores makatika o ndo nijitamkao yinu ano wajundao bonze mwe Comores wananyasi walio harimwe mabehewa ya kiprison ranguho ndani hula mzee wa hatu Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ujai mwana nyasi Dr. Salami mwana nyasi wajau Muhammad mwana ikao geharuma zifungo benge katsar mwema gobashange zifungoni wananyasi walio haruma ye prison ya koki honzuani walio mwali ano haruma magoba moroni wananyasi walio haruma zifungo bonzeri ambao Mungu walawe yaba haraka insha Allah taala wakomori walio haruma nziyaza utsahau nono haruma yezen simbali na mbali nano walio masiwani wajau renji abantu si uhalemanza haukawajibu ruambedu wa Mwenyezi Mungu ya wabeshikali ya warejeze oharuma imalaho matukufu ya hao nenzi wanazoni wa Comores tomayalona maudu yo wajibu nenji abantu ni mtoseni ni mombe ni zedua Mwenyezi Mungu ya jalie mhundesho maroshe aroa lo hondani roa lo haruma zenzi zabonze mrejei haruma maso wa Comores mane rijerba sawensi ya hatu kwezi wa jamalifu wa nadhifu wananyasi waheze page kao nyure ngazi habari za tuzinu mzitambaza mahsus de page ya habari za Comores ngari mtukuzao nina humbeshirani marahaba nana nyika onga mnidungawe makati yanu mjo partage direct yangu yinu nuwajo jaili wandunge baadaban adabu ndo nimbeli yao nina humtosani mwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amjotendensa suamaha manangami na buhuo donc lejijo mkini ha like namna tsola ikao kaltushindo hea shanga mjo sana nitekeleze wajibu bonarenga miadi ninjebanu emakatinda anuayo handani kwezi do humwambia nuka ya sinjia banu harmamada ikao emada yo ibali ya mbawandaru haukayanga mjo ka uskwa maudu wa Comores mawatwani ya wahozi wao nensi yinu ngwalindo ao harma bunjili yo harmwefu yaho wanashwa moroni waparwa nefron nezejanibu kinyume neyezi yamba balukman ibenge yabo handani yo wajibu mdu hamanda amini hezeleji nigeri sutene riparwa Comores rijuze obazima waheze nongozinu heshwa bahaisho sitsawani njia harmwa madajoka vast ikao ngari jofanya rapeli rijuze riwonese ye situation ya hensi ya hatu au niveau social, au niveau économique, au niveau politique. Ilo wa Comores wa shinde wajue za barindi ni wanruwa lo plus mobilisé que jamais o harumaye banari wa noyinu harumaye nsi ya hatu. Ilonde le suala la mandonjoli njia holi honde le bunjilo la maudu nezembana ziwanao neze janibu kinyume neyezi no wa Comores wansi pia wato wao rowanzi hao rowa latsoji harumaze nyido zinu ebanu za barindi ni eza jiru Comores ni ezitsohe dandazi izongizo wajibu wa Comores wadoshele ziziwa haina wakati jonda shwabahari habanu haukanga sina waone sawe tarehe waone sawe zijironda ni kinema na nyasi Abdu Hassan no ana nyaonsi pia roalo hubonze roalo ndani za jimbae ze faridini ze barufu sina ushindo vumbo ndu onsi pia shaheni mru yabo yutsa wa mada ya jaitekeleze ebenge mimi ujibi wa haku sena yone inspire haku yekati donji yambabi o haruma yefani ya husiana ne yankiba ne mendeleyo no mujtamae heli wakansi holi honde hawa ya siasa ya belili wa harmensi ya hatu makati ya musana ilonde le suala la mandonjonjia ilo wa Comores mjue banu za barindi nirbabu ho banu yele bunjilo la maudu ne lafanywa ni munyi baraka neze janibu kinyume henu siku zinjao harmazenyi dozinu zefanya majadiliano eza ajirindi gamjozi jua sina ushindo amba pia shanga mjosana nonesenusu ekati la wa harmwe mada hiyo emada ya bili nde ya husiana ne situation ya hatu ya Maore ya he operation ambushu kao lazima rejaba ne kangabo za nyuma ininga rjozi tekeleza umzitekelezo hao yotsi furaha ukayari jeridore mana na wandu kaya ngari wanonko doka wala watolala warejei shande zijiriwa Comores watso shindozelewa ye Azali hakika hajahunu
hajaha hunana makronza barindi ni yeba nuzenongoza bandaziwa yeba tolwa mali zabili ekabaja tolwa yeze kontra zafanyiwa baada fakri mdada biha jahunu yena msaidie hadungana na madam madi kaudolona ye wajibu ya hangaliwa Komori walobonze ye adungana tena wajau na dulkamali kao deulo waziro hezabar zabonze eze ndongoza adungana harme kontra men ya huambushu ehindi Wakomori ngwalindole jilo wajue ezatataya zitsojulihania baada ya bonga sina message kutoka ulanso wa Komori wa masiwa mararu holiho ndo andua tolo awo Maore werejeziwa harmashesi wa shanzuan rijue eza jirindi ema blues blanche mya uno yala mwe wao ewala ndo adoma sincere haubalanga bonongoza banda abalartso uziju izonde zema adaikao ngamjosana nzitekeleze banu harma muda ikao ngojosinda uribalie harma zema dana nzonzeleze banu kwezi wa Komori handani ndo njia haruma ye contexte historique ya hatu économique et social politique à la fois ikao ndo ibali yao wa Komori wonsi pia wajusele ji holiho rangu 2016 hatarje 2019 rijerenge 2019 ujata aba sayinu waruditsa na wanzoba pangwa voti zifanyishe 2024 ikao banu mrufanya bila ika positif haumru haja inspira harma mendeleo wa projet kao oandua ono faida yokanga botwamaya enge mru hanzatse na yarenge volonte ya ujibeha haunda shabaha shokaya mru ya hunde bahati okaya nikiwa ila confiance ya hemaranja hasababu ndeza fanyishia ebenge Wakomori wasikwa maudu hamande helikaunga zifanyishia uhenu siku haruma majadiliano yafanyiwa haruma zenyido sheshwa bahasha usiha haruma vahanu wanduwa rongowe haukaya yopa ifanyi hao sha ifanyishia haruma hawa yokaya ikale ufakiriwa mdadabi zenongozi nundi zoko lirishelo abotasi Wakomori wakubalia no haruma shesi wa shangazija waroha haruma mijia hao hawasili haruma mji wa Moroni yabondo rijohamba bora abori pangayo wa mando wa nrongowo shana rilinderangu letasilije shwa muhimu zenongoka zijafudziwa lebunjilio ngilo maudu jusqu'à preuve de contraire yesalisa ihalwa ya opposition aji prepare kit mem hatatsono Abdou Salam mananyasi wa shimile mbeni etsandra mengoni mweze mbinga ikao zimilia munyibala katsetswali no wamba hato wanruahe wa mwinyi wajoka ukaharuma lebunjilo hilo yabo mrungu onoka yae opposition watsanganya waelewa obahanu wanru anzo wasuli leo ebenge mimi kabla rahane jaja na njia haku haruma masuala ya lebunjilo la maudu ikao ilonga rjo ulindo walipanga ne helis jo kaujira okaya karna ujoba huwa mbenduratsu ipiha itotsi ndo tsokesho rapia ndo kanga sina bwana nzima do mroho wa Azali neze fikra zijobaliwa zike haruma zitendwa rila wedi ngoi haruma makalima haukaya Wakomori ngwa onanyora wahona rongozi jo ukaya za ukomelesheha shaima karatasira nziha eze video izo kazina waziha ze direct neze conference hata kazijajo tinisha mro yabo abaha Wakomori ngwa lindongo nzima da hula hwenda wandu wende kinyume waheza nongo kaundo Azali ya zitanziani waonese ye namna yokaya ngabajoka namna ya mwendo mrwaji itotsi ndo ubabu ufu ikao gasinuonga sina mahayo waza noko tsuri zala marunde itotsi do tsoka Wakomori ngwajwawe zijiromo nsiju heni mdungu juo mbabi izo ikao ndo zaka za bandaya zimenuhi wananyasi Wakomori waharumanti maendelo yansi yo muhimu nanga mwishelo kaya mufti sabiko Said Tahir bin Said Ahmed Maulana kao mujo mrehemu mengoni mwezenongo yadone sahaku haruma ze darsa za ahene kaharenge ze hutuba za haruma ze shuhuli ne zanongo yahambo kaensi ya Komoro wa Komori ngwajwao ke ya umba tajiri wa umba ya umba maskini haumba shaba hambando ngonzime kao wa Komori wa oo yonduye kao ngwalindao de minimum, de strict minimum ya manada mueshi harumansi hata jala we duniani haukabanu obahanua Komori wabe hakwezi wa Komori vanunga si hamari zihwa na mo haukaya waheya maishi wa manadamu haufukara na ula ukubali wa usikini wahe na ninsu mnyezi mgwajo mhaulie kahazi umbukaya yeo katajirinsi juu shanga bo ula hona nro wa manadamu ikaondo ya ombeao henu siku nando ushashi wa manadamu shinda ya enshi uharmoha yatiwaha jala we dunia endongo yohaba hatimbi
yensi ya Comores hususan yemakati ya mwiso yanu zenongo izozi wasili harmadara jekao mrungu subuti hambaho tangani hufumru na yehone saukaya ekem Comori hatso shindaju habotasi guhundo mba hindu hali ya ufanyo mba hazaliwa ya ulomma dashi nende lapitali ya wanzo ya swali hondu mba mwenje yabo karitsina ndongo juma yabo Mkomori ya jozi utajia haukawondo ushashi wa manadamu maskinu wenshi duniani doka ya henienda asimbuha ya libare nsaba mwilie jaka ayumu doka ya juha ya tsonda mba hindu ya tsoto hanywanyi benge kadombili haruma usiku yonde na do Comori dabo mtsana nabo masihu watsona uzi yabo mtsana no walibo masihu wajojola la tabotas la ilaha illallah muhammadur rasulullah alaru domruhunda mbamwe njeni zijo ujiri bama katingarifi wao masihu ze ajaliza haflanga zijirozi njo mijini ike wandungu atsaho lampo hata gashima katika litsukaya wandonde wadzie mfua hao mfutsu laziha makatandu kwa tujwangu afanya uji ashhadu an la ilaha illallah ebenge zenongo izomi kala wozeshelea basi izo nde zenongo kao zone inspire mimi mananyani bolt sidonji ambabi naangalia ze raporo kaundo zitolwao ne bank mondiali ne femi uhusiana neze perspective économique za hiyonsi ya Comori ze contexte social économique politique yensi atunge basa uhaoje yema hajana parapora unumwaha yengasi haruma daraja hindini uharume yankiba uharume binadamu mjibalio uharume konflika odo iremawe ensema katiyanu zenongo hizo bwana ama maisilamu wa Comori kafabo liwani Tanzania lisenelezo wa Komoruka ya ila 800,000 habitants kawo ritso irengariro ajimbo rangwensuraka semdo hataba ha wanadamu na sane wele okaya Comori yenjeza sena ngio surpeuplé na mkeradhi mweleweze nongo hizo parce que hizo nongo kao ganzo wandu wadozire nga en considération emanema na wafanyu hauze statistique haina wakati mwishiao wakati wa heze election wandu wabehawe fanya ze recensement wandu shinda wajimlise wajue wa binadamu heli wenjeza ikaonga mjokota taliki nione soka ya ndungu kubaluka kweli ngabo majera ya paangwa wadohi bwa voti ikao mnungu jo subutia rejeye makadro ne mavoma na walio oharmaze circonscription hizo mbriambe ukaya hakika ijadaraja ukaya wanadamu wajusemaji enga wandu wajohele waje halma wakati kao binadamu ngonjezao shako tsuhunguza ensi ya hatu yotsi nsi yankodo ngari juwao kaya wefa mrumjini ya weko moripia yotso jua riwasuli harma daraja ikao mrungo ndo haparisa mtsovumbwa hongomeni mjina mando nazaliwa ike rangubada hata na leo yinu ye makiesi ya hao yovoti ya kajaparo njeza tadzima yotsi haki na weka mruhendo ndafanyere sansma ya nsujini leo mrungu ndo kwa nada mwenjeza yabonga mtsovumbwa iho shanga mjoka ya hata ngabo mijileo yakobidi njezi zwa makiesi yovoti ye mijiyo ya zilwa ba ketso njeza kiesi na boyo mijia sayenjeza tamiraya ngamonao kaya emanana mbama bonsujini lewo inunsujini riwasili hata remana na hansambu jaboko hansambu bawa heyata waremen sujini milembeni bawa waremana na nsujina ukawasihi hawaremena zahanide wala wasamba mbodo ni wasata milembeni wazibandani wa heyata zahaju yani hata hema jerayonsi pia mrungu ono atezunga zahatwaba haziwahwa yemijia saenda ata itsangamiraya na miji ya tsukaya gowandu walao tsoba kina makiesi yovoti ndala wayo yabwe kama falani milembeni etsandraya wakama kiesi na iliyovoti abo tsoba kima kiesi maili rangwema hayabazi hate jehondrina leo kalijaparo njeza zima zenongo hizo pia na wemi rai huwa deja ndunge bido andu wadorenga tsena neze circumstances za hoa za hatu wanshuar mwemi raya hule wanzonde warengwa hamagari walozirewe ani zenongo hizo pia mrungo leo kaya yensi ganzom kubaluka yensi ya hatu kejabaki 800,000 habitants parce que à l'heure actuelle waone saukaya par kilomètre carré wandukaondo wanshio ngwao 465 habitants par kilomètre carré yabo wakanza waone sokaya deja Comori saya atenyenge njao harme 1 million kana ujoka 800,000 habitants rangwa katira kasemdo ataleo na wemiji ya hanui yo ngamonao binadamu heli wahua ngamonawe hele miji ya tsangaya ngamonawe hele malaho yatu risasa nyihaoho lala
na banenge sira kabonze rendo rejei ebabo rijoka hambe Komoringi oje ko banuga sina wanazoni tsawala waka Sudan juzi mweshie nombro wavumbulwa yabo karitufumbo walo ndo wenji malaja Senegal karitufumbo walo Maroku yezensi kaudo balwana zoni wenji wa Komori wasome yao harumazensi hizo karina hambo walo Egypt karino halo hambo ani watsinaye diaspora so Afrika onyihi waza ilo hunulaya ikawo hatarenge Marseille wasi ramba shilesi washatsanisha Komori watsinovumbua wananyasi waroha walo harmashesu washane shamaore kao kwatsi washashi hakaya milokande matie ya hoa do Maore ngwa 300,000 yabwe ekarindo amba 300,000 abase 50,000 waongo ndi hauka wa hemasi wa manraji gebane Komoringa mtsingo joju hamtso jahansuka ya ukartu watianga kwa ubonze kwa jare sansewa shana mtsorengo ko binadamu wa Komori wa Komori leo okwatsa shashi ba Komori engeri jerjenjeze ebenge kwezi kanzamweleze nuka ya emanariju haure la tsajiba nuhenu siku ndeze tambu izo zambao ukaya gananzoni wa Komori mwelewe ukaya mbabalu kumani sisomo mbabi ya ukabanu gabonongobo konga zidingo hunsesa izo ye guvernoma ya Komori wako utowa harumaze raporo za hao za husiana nea kiba nemendeleyo zotafauti nizo Bank Mondiali wakao towa nefeni haukawa la walangwa wanikao mapesa warudi wadunge waone heli ya joya fanyeze hazi ne misaada ne mendeleyo halafu wanu ye guvernoma Komori sikwambe samjo fanya mbabi nitie mwone mfanye comparison mono oushi wala wofikru kabale kamro akaansi haholo jaka hamba mruja Azali ende yambe haeza mshahara wa plus de 14,000 fonctionnaires rangu 2016 haruma wakati kao plus ngwambo nguhezo zendongongu lekezo plus yeze tambunga zendone njeza haini wakati wabe haraporo ngatsingono keso ya povrote ngetsingo henda no njeza yani wala wandu wansho haruma usikini harumensi ya Komori ngwatsingo henda no njeza heli kao wamba ukaya yani yeto ya he povrote en 2023 ya Komori isa yatanya presque 40% haukayangio 38,7 na boyo ika 35 ngasina wakati bana tatijabani simambiani haukaya vize problemu ziliyo non seulement harmensi ka wamjozele zabana shabanu ngabwe crise économique kao jusqu'à présent sirilo ulaya ngarchingo jozamba ngari resanteyo nikala ojabanu ne hamba Komori biremani makafa menji alaho soni hula huja rango pepwa hekeneti huje covid watsinaze problemu zahe mauvaise ingérence neze corruption kao zihadadarabon siju ikawe zomengo nimweze factory kao zionesi wabanu za reje za ensi ya hatu dingoni ritso basauha na wekande zemali hata wazidekrive banu ngazitolwao ze 30 millions za dollars ne Bank Mondiale za kauja seliwando alona nzaya zetijizila 150 millions za dollars za husiana ne problem ya mayoti inu ze ngabotsola ya kayarongwatse na onesa ya karongo parlement yambauka ye Komori karina ujuasi wa Faransa rikendo ma assistance sociale wa hawe ni wakati richodo injecte mapesa na bokartona ye namna wafanyo hazi yensi yao ya basauha vane kande zemali gazito lwao donc utsanzanje ni mwambie nukai yensi hama Komori kao mwishi ya ukabo deja yeto ya he pauvreté ya hatu isangio haruma plus ngio haruma presque 40% ikawo haruma yoanadamu na wavumbao kango 465 habitants par kilomètre carré basi ambilo kao harumwe population ya Komori oanadamu wenji de majeni kao 53% ngwa ona moins de 20 ans la ilaha illallah na moneto ma ya Komoro banu wasilishi wao no wanadamu warengensi hatu ende sawa shaya bo bahanu yabo waonesa ze malnutrition ikawo waonesa ukaya haruma 2 sur 4 ya he population wanazijana surtout wanati tingo ha malnutrition kao hiyo ngiyo sababu mengonweze factory kao ani ngwa homo huwa ngwa joneze consequences za kao ngazi wonesawe zibazao ila namna monao wanaha tuze karansi alimentaire kao do alonizo ngamonao nsi ndungu fikiri bala wanawala walo Somali ngamonao nyezi mwa jan ilaleo wanadamu wenji watsuka udomea ngwa juhome yaru mazerezo izo tinongo za paro jiri harmensi ya Komori na homusizoni hunu ngamonao kaya ze page za Facebook no andwa loba nupia owenji wa hao
kwa tsuhura hata ujibenu wezungo za hao rama banguzi raulona mwana ulona ifeli raulona yani wanadamu wao pia wajitoa wasaidiwa no yili wahunde maisha holihondo bahanensi ya wasui yabo yekamsa madisona na ndongo hamanda wa watu kaya welaia nangari jwao kamengoni mwanadamu ikawo ujifahari do wana wa Komori mahususu mgazija yena uvantara yena ari basinga monawe makati ya musoyano ramrulo na mbaba hahe ramrulo na mjomba hahe kabati mru ulo mhara hohea rongo ya mie harumaze réseaux sociaux zin riwono hata wandu wakaya ma personnalité wa hiyonsi ya hatu ma boxeur ma ancien boxeuri ma ancien footballeuri wakautula abo pia ngabo wafanya wa paralyze ngabo anwanro pia wakaunjia bano aba hawe tsa misada harumaze réseaux sociaux yabo ganzo mkomori yashindele okayensi riwasili harumadara jekao yekakari jashinda raelewa rahunda namna ya wana hosonira ndo yiho ngarjoka haruma situation kao kabati mrujo shinda ya gerensi yo haukaya yekamsa mwisho kaya yeshomage ya hiyonsi isa yatenye 56% harumansi kao mwisho kaya population jeune moins de 20 ans wa represento 53% ya he population ya Komori yurdi ambilo ke majorité ya he population ngwa enshua haruma zone à risque 42,2 de la population ngwa enshua haruma zone à risque yabo wanadamu wa Komori na mwelokabo karitsi na mbaba hanu wopulia na mweloka yaye dunia wiyo ya environnement ikawo izonde zembana ndwendole wa wanenizo do uhuisha wa ulanga yekansi hama Komori rakana ziungaraka uja ulima lewo inu mvua itsohunye sandwa yombeya haila namne kao ndo retreteyo wa ulanga haukaya wanadamu harumansi maskini na mweloka ya kwatsi na mahala hopulia bainsi hama Komori kao iwonesuo kao basa ufu wa utajirulo Komori ye hazinku ya Komori ibaki haruma wa ulozi no ulimaji izonde ze factori mbili nkuikao ye population ya Komori ngwa jinspireo parce que wanadamu wa representeyo ye mafonctionnaire wa Komori wa kwa jasuli hata nusu ya matia ya ho wanadamu wa Komori sha wanadamu wa Komori walobari ngwa nshohe bahari walobo jungwa nshoho ulozi wandu wafanyo wanahazi zinurambonde ze service njoho nemra jitsahe yabwe yemna restaura wa mamkolo ya olabu e hoteli olafanye jau ze passion ze jau zila pia ulahotso jitsaha habo yakaya insi yo ze création d'emploi ne zenongo za bide fonction publique ya tuifanye hazi kazitu shinda za jo shinda zikomble wana wa Komori wonsi pia ebenge kara sulu harma daraja hamanda yukozi wa Komori yo wajibu wanruwa uzisenhe yera isiwo ya jaleo paraporohe mara isi manraji na wakaban ebanu zabarindi nirjobana nusikure shemeza rambaza alize ngo kastinjem azalize ngo kazitinjema parce que wanadamu waishi sambi waishi kirilu ngwaonao yoke tsubiriri kensirdo mwambiani harma shifro shaza ngo wizonga zitingo ujione sajau haila namno wanadamu ule waishi yo uharumayensi non seulement ye maisha ya hea uharuma dunia kama maisha ya hea harumati yabweye ni mrulo na usukani wa hiyonsi ya utsaha ya magora ya hiyonsi rangwe waziri wa heyankiba rangwe waziri wa hele tumo waja de tumo ne ankiba rangwe waziri wa hemali waja wakansi wao numtwala wa ushinda yenda hubiri jo para yenda hubiri jo pua yenda hubiri jo heza no wanadamu wasi tushehe ne problemi kaondo remawe dunia leo na izwandu kwa zitwalia wakatiza nongo za haja shaizo nongo ikawo wanadamu wa kweli wakansi harumansi watwali yao wauzijua en avance parce que ze hazizinu pia izo Komori do azifanyo hawoche shayabwa jabo jama technicien bonsi juu wo alertewa wo hambiwa ze secteur ikando joka utusheha wawo wajoshinda washemezana kabula watsaha namna yojidifai wadifai marahia yodemane kawe problem ya hensohole holiho yensi ya Komori hansukaya sikari na hinruri fanyao ye daula ya Komori hansukaya yokai na yuzini ya hawe kao ngaijo sana ya lejembabi zila problemu zile mao ye daula shao wakatira isianzo yafanye msafara majana matano haruma mwezi zemaliza hiyonsi zolizo zanzo zimbahize watinezo abali yao ne delegation ya loha mamrendo yado tembeni wakati
izo na mjokabo izo konsekansi zamali zendao haruma consommation ye termi yo mitsila ya employé banu haukaba nunga bondongo mbili ekahuba aduka bomana mkomori utswe hansukeni wakati wahuza ngoro hodukani ngore ngoma jana mailondo ole rosemary banu bwana jina nde wahanwe bakutsina haurenge useza humoro nde wale restaurant ngamulabio kale dukalaho abo mwezi itsojo hisa iyo ndehele Komori endao ye Komori mapesa njao hydrocarbure yala mapesa aparwa mapesa mafura ya bidiende ya libwa warudiwa pare hawafanya avansi wajojo ni kwa mandwa jina anjiao onikori anjiao o SMPCF yeheni banu walo shirika la daula ye mapesa yongarengwao bwatsina hata mba justificatif haure tour à l'investissement parce que quand tu investisses bahan yena moneze defosi jilio yabo harumaze turu de kesi nena mnayoshinda mra kompleze vidi zaheze mapesa zahiba manayo mapesa hiba sonti pianga sulai si ufanya hazi bahibenge ufanya hazi nsundaru ye hazi yaho kontraizi hiya we kulibwe nsundaru ila we hambilo kenda wakenso mwezi ufe haukayeka hondo anza ulibwe sheki yaho mwezi ula ngejofanya defu ya we kontable wa he societe ngene wajibu ya uhuretene ukaya ufanya hazi nsundaru izo matala ni 100 euro shango jenda wakensate ni wakati ya societe ijoka utowaze malipia za ulibo wanro hazi uje ulibo amemtanawo ili watu jenda wadofanya hanketi okaya la roha handani za barindini yani ya roha kalwa biliza barindini yode na mnatse na ya wana nezonongoza ho wiji yokinyume ya mrujiru mohoda honi ya paramraja afanye sima hauya mtinetalo shiatimizi ya mliba shama pesa sirikali yalo bahanu wazima ya nzo ya libandu wazima ya unga nzo ya justifielwa raisi kanatso jua msafara wenda Dar es Salaam leo yalibebia ya rali 1000 euro maudo msafara la uo yalibebia 1500 euro na bwe trajet de la uyo e compagnie de la uyo zebie kazi jahea karjaja wakati wa uziro raisi tsoka ya bwenu siku ye bie yoke puha shayo tsolenda no hea zila mapesa kawo balia hondo msafara yoka bunguza shatso lenda no hea na banu ija wakati ba hea honoka ya banungo na wakati okabangu na leje ili ni facilite mala fulani revolue ebengeza nongo izopi yanga spanyoka e Komori risanga sarma situation kao ye kakar jatso shemezana ngwe manadamu ya julo zanongo ya lonizo nizo ya belile Komori mishaoka ya ye crise politique ka ngyo gontsiju ngyo mengo mweze factory kao yita problemu nziro harumomba sa uhoa na adamu no mendelo ya hiyonsi wakati wa msomu haukahindini haukakabatsi awaya pezma baina ya heze janibu kinyume no alo harume yezi no wandu alo harume yezi haukaba no wandu anu pia wahana bahanu boko ojo tsanganyiha hunulaya zenongozozo fanyishiha nyiwo na heni wakati Macron ka hawasilar madaraja fulani yeu paraze janibu pia ta Marine Le Pen wa wabo henda wazima watsanganyiha ka comforti no kensi sainde bahanu waziro Macron ye humpara ilindi yarengeze fikra za shaye problem ya runda bonsi juu wo Macron kaonga rambo havote wa hanziaza sharia wei kaja voto hanziaza sharia shaende wakati makungumanyo ya dolia no malando arongolao pia ona sonzini hasangwendo habaliwa hata hanikoinyo afrikani ngeniyo yababa hem Komori abondo banna sular male sallallahu bunjilo la maudu yabwe mkomori kamemu ngabo wakati kaonge bidobahe ya ankli ya hefanye hazi ya juwe namna yo wanaukaba baba change strategy zilaraka hambangarjo hundandu warumbise uharumwe makungumanyo ya dunia uharumaze nsi za joka majirani wanzani shekari sarono ke manadam hende hata ndizoko eli o Nations Unies de uri represente ulone diskuru ya hewa Komori ho Nations Unies hende hata harumale barane Afrika kamili yende ya hansi wa dhwamana yabonge bido opposition warejei warensize kereli wandu warensi wo mshindano wa shamfu na utishamfu wandu wakensi watu ale strategie ndoaji haukabala rikana bahati yokaya yema president exili walobonze hunu pia neze janibu kinyume zilo hondani ne mahiyo yare wa almazerezo watsobanu watsure wabwe no ratu shinda hunra sinsi jirani sikungumanyo la daula la dunia la riseda mbaba hanu hol halmwe mruoi yabole dala olikanza lambiloka ya leshawira baha libakisha nani wa Komori wani wa Komora ole ongwa rumoni mba wa Komori wa tambi hao ongwa rumoneze janibu kinyume neyezi yebenge abo ngalinda wafanye orientation
ya heza strateji za wana ne mwanadamu oyi uharumwa mwisizoni hunu a partir yahe mabunjilio relafanywa ni mwenye baraka ralinurjo kafanywa maudu haukaya karitsuli ndaze deba za hamba harumwa ze platoni sedi mshangama na mwenye baraka sedi swali hijuzi na Abdul Wahab ya Abdallah wandu wakabala juzi warongwana wanurazida wakaushinda naona msedie juzi nizo wambo henu siku ngebido wafanyi reformulation ya heze deba hizo ze termu zikena mnendo wa jina haukayabala henu wakati raisi wa janrongo haumrulo dhamana ujo ya done diskuru kena ukiriya sotene le même discours wakati yo henda ataifanya defo yo ulatse credibilité donc maudungar jokaya ye heli ruonawe ya environnement abaliwa neza nongo heli zilio kasina tamayokaya eko Comores buliwa ngebido handani wa John se solidarité hao ne mobilisation kaya vanunga sibana yo point ya mando joka honesa harumwe dunia ukaya vanoa Comores wenji ngwa odingoni mo wako zao ekaze moyen zi permettewa bien sûr yekaye campagne sensibilisation yambo ekati lotso kabala yambo Facebook ba sheka wandu wa hemiji karitu jo hello opposition afanya hazi shanga lindo Mwenyezi Mungu kaze nongozo de rizjo fanyishi shabo hari yabo na rido tireze leçon parce que gejo henda wakati sisi rilatse wala wa Comores wa jokandasi haukaba nuze esezinu rizifanya isufima madibana hajaula ya banu kabatsi mru ya rengo amesufima madibana wonsijubana riwon heli kao kartwa minukaye jakado abili hauwa jamalanya banu abaha zenongozi langa jojo fanyishia ye bahati yombali shane za kaulindwa ebenge yabo maudu ngarparwa Comores wonsipia wajimobilize wakedingoni momparwa wa hefron ne makungumanyo ya kinyume na Azali sumanos kwa maudu moroni sha ye kama udu wanruende watenele mem discours wabaki na zilandongwe kao rizeseye juzi rizeseye jana yabonga mumnadhirio nukaya yo échec total parce que ngo joka amandeze affaire ya hezebie wandu watenete tihunu wambajau abahaze agence atawaheza rane eli wakawaheza hakawele ukaya no wanandu watingoro ngwa shatsandu ajotene paroli ebenge yabo mimi ngamanzonelezo na ama banukaya Azali hafaye parce que amani kajashinda etabo nsiju banutsi mpaka rengezono ne loremana daila hawa ya amani ya unafsia ukaya wanadamu wao antro sirikali na opposition babanzika banu pia rikaho na basi jusungu na mrehemu hakauka premier ministre na ulamru opposant farushu vahea kanezi kano rais shaizo zika huja hawandu wakaufikiri wakana akli ya udhamana wakaubali ya harumansi lewo yinu certo kabatsi mru ya jotunga party kabo kajanza arume shaye haba ngyo yinji ya hipokrizi bano sarwa suri harmadara jekawa mjoka utoa message yana mabana ni wambie wajikalme parce que banu wanungwa holao banandu wasili harma daraje kao dotso angalao usoja uelewe usome barua batsinokaya ribulo obahane dunia wasili leo telma wanungwa échanger yo telma zenongwa bahazibenu haku ye masiunga yo hamamtsana mwanadamu katsuo fento akadombili heni ujore mwambili harme karne loinu wabenze ba Comores sha enda zibi zilo harme dunia mkomorato zijua leo dunia irende hajanza ngutsoka banu apara mwananya WhatsApp wandu waona na wahadisi wafanya teleconference wafanya ngabo ze bureau virtuel izanongo pia bahangizo ani kutsina besoin de place mbabalu kuma ninyi humona ate ukamoroni balafanya bunjilio donc uzanongo pia ganzo anadamu wele ukaizo pia kazi jafanywa zifanyiwa zitwalilie tena ye ani ngabo ye emali yokaya mruya ilatso juhabanenda mala fulani izingwa jalaba kabatsi mwanadamu dingo sha carte izo zizi ya hale shamnungu tsopara mruhunu hamono harendeje yabozi to wandongo mbili zitowa ulaudu wakaya ziti ya wa ustaarabu wa nyumeni harudisana au niveau ya udepense mali wanadamu abahango usulaje ye izo kazi tusoma ukeke Comores kanzaye ndeswa hankli ya mendelo jende siwa dazibi za tsuba shwabaha nohe ni mwanadamu leo ya shinde ya jitsahe ya kenanu siyambandongo ya mwanshi zabari Comores round hokaya gasi haruma plus presque 40% ya wanadamu wa Comores walo haruma so ya pauvrota tampaka leo rilo haruma malnutrition
wanadamu wa Komoro wonesu abanuka kwa tula kadombili usiku rawonesu abanuka ya corruption, ya mauvaise ingérence, ya crise économique, ya crise politique, ya système scolaire ngio à l'échec, couverture sociale kaiti Komoro ngio halma problème et malnutrition. Si on est saban 40 sur 100 enfants ngao halma malnutrition Komoro. Zabarindi ni harma karne hamada yinu Komori tsungo hisheni docteur olati wei docteur wa ekonomi, wei docteur wa jau, wei docteur wa fulani wanadamu wa upia harma mnansi hama Komori yekaru wasili harma nadamu wa tsungo wazi wa madokteur yambwe madokteur wa watsokansu kwa madaktari wa isimu shati wa utsanganye magorari basa uhe yabori wasili harma dala jekao walandu walona osukani rijao ko wenjo otsu amrikao dabalabaho wandu wajoshinda wale dijata baru ya utotsa hahazi ijawaka toka ndua sanewelewe wajwe namna yokensini isikino adi ngohi watu yasule daraja yinu ebengeti kanzani mwambia nukale bunjilola maudu ngasibadzima ya opposition na mmenemba na inu na mnendraji nitsila o mwambia nukaya banu ya ujoko hafumbaka fumbama ganzo mdo jamakati mwewone sambabi zinandongweka dozi joka unikatwamaya wanazijana mwishokaya au winji wa hao ngwa moins de 20 ans dans le 53% de population Comores. Juzirika na wanazioni wakasu dans wakanza jezao. Amona wa Azali hajirejisa kwa baisa haruma majapawa mmonoze meli wakaurenga. Balanga bandu ambari bale nsifanya hazi. Zila riski watoto wala korobla masihu majapawa mwao na emeli laka wabali ya wabetu ulanda hube ndo wabre ulande hula ani hoto hamandu wa frodosh tima washi repare no wandu wapashe warohi. Ani circonstansi kao panunge bidoma kati ya opposition bati parona mzimba hafanya yundushamba wo geste kao yu azazo wako shindo ni wa volovolo wa mremersi wakatulahe covid panunga nzoe opozaba heleo ya oneso kaba nejabanu zila na hafanya jana za hafanya esheki gamina yena mnayo kama ulubangu njenzi bale namne ndraji shema kalima bali banu hata mutsaru mwesi ya sanon sojojo banu helo kansi yangu inunuke banu hata nifanye proje nje banu niyambe kando tsohamba shaija wakati yembabintinti ya hizo mria hamba na zitsoneha ebenge kwezi wa Komor kanza jema benu kabanu sisi karsubabu habanu hamduri ngao gasina na nyasi wa lo harmazenyi do wa remao ya opposition haki ya kayo de mananti endao de kanga wandu ili waremanao fikira shana washinde we demokrasi ukaya ketatso kansuke kati jaban samba mufti sava pa hautsamba Azali sava pa haundongo fulani sava pa woweza hawe kebala haujabo mimizo nambao itsokabo yan clip yeshima bolt no haukabo zo nambao yaboka batsu jojo ambetsi ndizo hawe yaonese kinyume yodi yori loba no rifanyao halafunga bandu ikao kamro ambanongo ho namabala nono balawo wondo webidwekeza hao ndo za kweli sindeheli izakadwabili nibehe message arimwana nyasi kao ngasibanu ngaruwanemba na yinu ngarambao kangasima credible ngasi harmu opposition ya heza nongo zijurobo nsiju ekaramba opposant simpakato kamruwa siasa ngaruwanona systemu ngaruwanao na politiki kawebelo abonsiju ketsuri za la marunda sonsi pia ngaruwanoba nurarudia ngaruwanawe nseheli liyo kabati mru utuelewa hata mnama na Azali onongo leo kensi yatu irabwa heni shaka ashende nandu wakati nenda hata rahunda mwana mahe 20 na shenda ya shinda detourne miliari harumai mashirika ya daula wishawo ketsino kando duan ketsino kando mahakama kabati mbabahanu watsorengwa mapesa harumai nsiko msabahi yaboza ambazi sabahi mrunge miliarderi valabahi hamna kafabina yabo anduna oloka yabanurila hule ngarendo hule halafunga manzoneleze wananyasi wajobanu wejwe shonefra non c'est pas comme ça kari sari jabanu ramba ukaya ngarifanyo siyasa riwane na system yendonai gojojo to warisala jabonamboa na ama banu waheyezi ulalo kinyumenezi maudukaya na mwanisema mbendongwe kao gejori ni katwama harumo wajao washindewelewe shake na ukireni wakati sodo jabanu ndungwanza profite atake opposition halafu mri ya vumbu Azali mbabi ya mbabare ya vumbu msedi ya mbabare ya zube opposition ye jomo non c'est pas comme ça halafu wanadamu waungarjodo mu identifieni na yabo sida bora nzora silo kakarso anzarjeba nurdore mana
vahe wala waloki menasi wadore mema gunjwa amba na mremanata mtsanzani shangala nzori beheri saleora amba kana mziye bamruka jwamba ngure mo siasa ya opposant hauya mrular maezi mriere mahuni yerudie jahuni yabo abolonda ba yabo kutsibahan yekalongo anzore meula wanonaye ruduka uhore melo hunyewo hanyuda hu yabo ngao harmo panenda hu kanga onampanga shango tsoka uha hureme mwinyi ruduka uha hureme msedie yabo wenga we mrindi na wenga ohambanga ekanga opposant bonga opposant ndongo imango ko gauche imango ko droite shekango bohari ngotso wapi yabo wenga mercenaire mziro rahana wala wonsi afudhalu jidentifie parce que abo contraire yabo sinderi johelo ka izopia ufanyao izo strategie za utsaha unwaye haukaya sisi nga sina besoin ma elema riwane donc urisari wasuli harmadara je kama udu anrungo njili wao baheka wandu wasuli bahanja banandu wa mobilizeo waro hamana nya sahaba nungu remo zila zanzozi mobilize est-ce que sincèrement wo mru wanwe bana non bojo kawana stishkhala mrujo ukori jamba kama udu na mweshele mkaili fulani hewe msende mfanya errori na mdende jau uparo wandu wende sheka huwa siloba hanu bonjilia ujango tsore mampanga uremera zila humsisibonsi ukawa hunure me baruan ukawa hunure me mwin ukawa hunure me mamad ukawa yabongo wanondi yoke na ukiri yabursari identifie ketsina budindo hamba fulani shamto jokaya ngasina wan asina mengoni senamna ijana uloba nenu siku ngutso ambanguwano na balangu tso ana heki nyume remahuni yesisabonsi ketsu jana marunda parce que banu diskuru mrato ao imange jao isaidie yezi bwambanga harmwe yezi woneseze njema joana nyasiwa lohula waremo hunweni wakati we zubisa wenda wataba watojirete ni watsingorenga wanduwa siasa lo bana mama bani hao we wadeyano warendezo anzao shaongo harmwe yezi ngarelewa manabo zila imanga we kinyumene yezi utsahezi la zitsohenda harmwe yezi uzireme uzijomo shake na ukiri uje banenu sikwambo diskuru balangwanzo profitore me wandu watso harmwezi we akanga we harma strategy za aho halafungo ndo babarambabe yezi hujibuhunu jomo hatso yezi abo mkomori hondu faide ndini harmaze diskuruza do tsokangore mo malapia henge abo baheola helewaji imangore mwezi ulamhewone semana owakomori wa iloke mro yaro ngwando kakweli Azali fanyajao imanga okinyumene yezi ulamheusedie wala waloki nyuma amboka kweli sababu ndongo fulani hata fulani wala weshao ba warenge mbabi shena mnao tsore mahuna hunu bonga o mercenaire hanu ando jina ebenge yabo sikanzani mwambie nukaya namfanya attention harmo anadamu wao sina ukamle harmale swala linu ngamjio harmale swala la bili la ho ambushu de swala la ho ambushu bansanzan kemle haku inus aleka ongilo complexe au kayati mwambie nukaya shinu shambo shomili ya shahansiwa ni Azali na tsazala bahi de heni mru ya kaharmen sulo vanu reulo leore ujoja maudu wajua ukaye strategy ikao vraiment do ajoshinda webali ya harmen Faransa wadwenda no hujande shesiwa sha Maore shinu sahani shadiwara shilona wandwa ezi wahensi pia wando siasa washiansu kayonde point strategique ya hao ya ushinda wadohu jawafanyaza shantaji uharumaye Mfaransa no ili yasane bahe ya do negoseni wakati wanika ze election heni wanzo yende heni wanzo jawe heni wanzo mnariali wono yode ndongo ilobana shatsanzane lezo wakomori wonsi pia surtout wananyasi kaungo masiwani wadove ya haku ukaya ye mbana yinuri wono mbabalu kumani hajahunu haonana na Macron usiku wa mfumra ruma sihu kawaja devoile wasenongo zambomoni iho haukaya wakomoriwe lewa ukarangwensu Azali ya rongoa harama journal ya Le Monde yamba ukaya yengeba nuzenongo zinu zitsoka zifanywa asirini wakomori ne dunia kwa jajua zenongo zendo zafanyishe zila zonongo radio karisede sharangu zende zibanshi walafu we dunia pia wajue zetambu za hatu waeleweze mbiba ho wakomori bao na mimrondo arma election 2024 abo timete en jeux élections zangu abondo bahanu balo zero donc yabo ye hajahun ndungu ajuzi sa hajafanya ye waja wamba ye reprise aho ambushu ilai jaje ebanu wasunyamba mkataba hindu ye garantia handano wa Komori pia waelewa welokaza ali ha negosie za elections zahe za 2024 izo hata singari juao kaya haina mrikangu jorengariski anje harmo ya feri hiyo yenge kata tsokaya negosiene Mfaransa rarangu
umrienda ajuwe yafera hata ze elections ze jatolo au kaza linge preatu benge ajoke mrengu jonda botasi ajoka prebo jona pando amedimine no yatsi pass parce que Azali ngu jokaya ye hararalo ni onde sa joro habon si jubanu harume pouvoir ngeranya hizo yarenda pia nizo yafanya sambino wananya ujokabo shahe safaralo yinu ye kalo la mahakuma ya tranquillité odonjo mabangweni yinu yengu jiju donc watu wanduma opozango azijua ngo azambao kabani mengo nimezano ngonziro zilo na Azali katso nemru wa confiance oke katso kakati do amana ujoka ushinda mprotege ene fami ya tsunda na taba amande zondema opozango abo hiyo deja mra sangwe le okaya yabo yenge prayer tsatsaye no pangata ya fenuo shakana udisabala yonongo ya handana nzo opozango leo yakadwa bidi Azali hajahunu nano wandu wadunga nayo wala fakrina wao wanegoswa mapesa banu wanegoswa mapesa parce que et affaire ya hesa 50 millions d'euros ilaika harma negociation ya contrat ikao hata wao waja wazeleza na izoko liri somo tena le katba mono ukawa kahone soka hotsa hawanruwa ziembabi yeze trafiki zahe emajapawa ya njiao Maore wanruwa wanenezo nongozila gebidu wanruwa to alilie maisha maziro alo harmansi ya Comores husiana no msomo maendeleo mtu ufanya hazi wanruwa sahe ubwa hazi wanazijana warudiwa wane no mpasu wa hema japawa no mbili yoze bahari ili wanruwa sinje Maore mapesa ala mwono yafanyi wa hatena mnaheze sorafa ya yopia shaza lichuzi ya haja ini ya operasyon ambushu ngabo kontra ya bili ka onge husiani yao no wanruwa kautolwa Maore warejei harumema siwa manraji waja wapoze problemi yokaehe yebanu ababo majamtoo wanumarejeze hula na sishesi wakaritsi na mapesa yoshindari washoandu wala nyumba watsona mahala karitsi na namna yoshindari wahunde sorafa zokaonde mbenru wale watsojo nda mbenru hala emesha maziro alo Komori o anadamu mwasa mahamba ukaya plus de 20,000 10,000 à 20,000 manzo mware conduise harumezi si wazindwaji o wandu walangu ajoko janshiji na nyinyi nyuto wa wandu banu mwarejeza harumazensi zaha onyiwa nikana mapesa wenzao wende wafanye maisha mapesa ukartu jwa somu ya vumbulwa shabo ndo bahano Azali wakaunji harume kontra wandu wala warejezo masiwani hawani kashaba shokawe henda wandu wala ngwajoka ufanyiliwa wandongoza ukayemesha hao bonsi juu yasane yake nambato maya hamande heli wakawatawa wenda Maore hautsahatwa maya haespoir yoka watijordi wa juenso abili watumbu wali wareje ya ukabale nadinadi mrucho jo sanzuani botasibo jonar bareje Maore sauf kaba he tribunal iliyo watamporize mbabi bien sûr kabati mrujo renga japawa ya he na operation giongo obari nenu siku shangwa unatwa oke kati mezimili miraru henu wakati operation jo isangwa jordi wandi seze hazizao donc Azali ngwanzo ya renforce ya wanike garanti oke kwa andu wanumdini kamendu fulani ngarjo shinda rifanye donc wandu kwa tsu joka inu ndongwe kao isinywa mkataba wa muoni ya bondo bahanu riparao wandu waloki nyumenezi wande wajue kontrabilinu ya heo wandu ikao do warekonduze wao ye 10,000 à 20,000 personnes wanzo warekonduze wabana 2 mois joka kena urenga domange jorenga un peu plus parce que quand même wandisa tari disananga mona wandu ikao do watulawe ni square memedi shanga nzo wandu wajuandu wala negosio la teti haralinga yonongwe kawa Komori nganzo mzijokaya izomengo nmweze nongorani kwa anadamu wala wahuziwa wandu wanzo wale kondizewa wala wahuziwa haespoir yokanga batoloma pesa wande wafanyilwa ndongo masiwani sheha twarili yonga nanzo nambiwa Komori haukamu ishara ngujuzi Abdallah Abdouhassani wa shemezo ya bukaya ngejomkini okanga wandu wa preparewa wafanye guerre civile nanda wanua boma delenka wajoni kwa armu wandise mtativo no ili wandu wanje harma problemu itsambaze geri wandu wake harma shida heze circumstances kawazali wae de ujuo muswa hazo mimi tsikatsu jisa su alokaya ye baba nu zanongoza usane na blouse blanche wala maono Maore e wala wandu wako eli wala wandu wa prepare wane mfaransa nongo hizo nganzo wandu wajuzise wajue e wala wandu wako eli hawale mfaransa boya kanza onese ozue ya hedunio kako elingabo madelenka walo Maore
même singabo kweli activités zifanyisho Maore za delinquency za mvu izo kartsuli narambiwa ngari zijuwao haukanga sina nanyasi hiyo sibahingari wonao ze documentaire ni wakati uanruolwa yao ze problemu zilo Maore shaye namna ye zanongo zifanyishi hao wanazija na wavao waduenda mbio walao wadunga dingoni na ufanya chantage na naindinu walindari mazekwa na zinu za jazambale ukanga wandu wa prepare wao eske unutsi namna yotsaha wandu wanu wafanyilo andongozo ja wafanye kafayaji kama bala kulinga bondongo Maore no wariske wandu wajina warengwa wenzao haukaba anutsimambianu kaya uharmaze grevus dingo fanya hunu ze maandamano banu wahema kasweri waheni parti banu ya politiki baseke parti lo pouvoir ngwao wala wafanya maandamano ya bulwa ye makasweri waheze parti za opposition wala ndo ando mko waona waso Champs-Élysées wa minyezi nduzilo hula pia wa trouble pouvoir donc ubanie system hiyo ngejojo rumilo hatai wasili Maore wasuleni babani bonsi pia abondo bana nzona bwana nyaso alwar mwema si wa mandwaji surtout wandu walo halmaye poro ya mtsamdu kaya na mdo identifie wanadamu mwajoka owa mzuani waka Maore wasazao no wamali no angazija na umatsu paro wao na watsona tambandongo na mdobi rile miraya mwetunda nane zenjema mji ani hohonze emazamba mwewangalia yekaka batima mercenaria wanawajaimo wajipanga haizo zambao kangaza nzozi fanyihe haukabwe foba zumbiswa wandu hamanda wao wadunzishi wa wandu warejezo wao masiwani wajemfiltre harmwezi siwa waje wafanye mahala wafanye tadelu yani wazungulie wao neho mahala ngaujojo henda harma miji ya honze mto yijua yeze nongoza mbanga zanzozi prepare waje explose Comores harmwe masomanraji wandu wao kamnojo hata waruhaje wazifanyaje haukangwa jojo fanya mwezi nzuani mfikiri wala wanzuani warongoshi Maora ushi nzuani na wala wandu wapangwa waje wa prepare terrain ya heze nongoza nzozi zesfanyishi ebengenga nzwandu wake mavigilant rango alonga zija rango alonzuani rango alomwali wajoka mwezi ndo ravololo ra mahalaiko ikawa ndu andiso na wandu washinamna na wandu wa treneo harmazeli ya publiki we jilalia haumnunga nzende nzema mjendo hondu wa hamna nyumba katsono wandu shahono koba ndu wandu wa enshi wandu imanao hamama mercenari nganzwandu rango abaha wandiso angalia nano wajao imano wajao ngabu wahimao warongowa ngabortingo wao na voa hata kwa tsubala hata hindu kwa tsubala mkoba kwa tsubala hindu amjokema journalist wala walo mtsamdu wala kwa notso shinda wajua mzwane utimzwane sha ewandu wala landrindi na mfanya attention msijoka harma problemu harma zenongo hizo hautimizi harma le suala lini wakati mwinjingarishi yao hama riwono ndongo zajiri ukayabanu harma operation ambushunu kabo consequences njika hatuana nyasi wao ngabo watambi hao amjokoni kamfano wa mru mananyasi mzee watu ngwajo mrehemu ya fariki ho Maore juzi harmwandu akaudojo maze nyumba uparwa Abdullah hafia harmezo mbozinu za upwe nyumba ikawo ye nyumba yini kama halahamba talu iho majikavo hondiho yafia akaujomwa nyumba yabo ngwambo hafanya malezi shaizora wona zahambaso afi harumaze media zabonze dokaya mwanadamu yandri haraya haukaya mengoni mwa lako jomaze nyumba ihondo hahe nyumba hahe ye handri hatsaha yatsifanye hazi hanzarenge konje harefizewa gari juzi sao unamrehemu ye hafanya malezi wafanya crise cardiaque parce que mru yarengwa yendo mrani hao yende hapo nyumba he ni yahe majirani ni yaho mraya wotsi mwanadamu ikao ala hakika hajojo stahamila ukange ama hatsoambilware nge mwana hamuwe yabo ngamanzoma le ukanga bwanadamu ikao harumaze nongozinu izo tsinongwe ikao ngwazionao kayangizo masula haho wakati vanani ndongoza tu preparewa mambilo ka 95% ye député ola mfaransa kasa Maore hamba ukaya 95% ya heze resolution za tolwa za he operation ambushiu zirejete wane juge haukaya kazi jadunga ze normes ze conditions pia zabilizi prepare wa operation ifanyike kaziti hata horolo jowandu
watsingo hamba shaka wati ala auteur ya ureloje zila tinongo za utsohamba botasi wanrafanye bojioni halafungara nzore lezo na nyasi walio maorokaya banuza nongo zinu zinongo kao gavjokoka na konsekansi zinji shanga mwandura hawatsohelewa haukaye manipulation ngyo inji yotsi nongorjo kantsba na bari yambe shemba nongorjo hamandokaya wananyasi wala renyo garuwa shukuri yao homharayo waukayo wandu warengwa wafungwa wabihala renyo ndo wafungwa arimoze prizo la renyo ba Maore zijaya no ambaka jalela ndongoze heli yotsi nongozo hadisi la renyo kautsuja hukendo bazi ya ho wandu wazingaro wadhulumiwa no wambongo maderenka wajwa fungwa la renyo no mono kalitu joba nusi jorudia shaminso kwanza njenelezoa nama wakomoruka na alifanyeze hadhari zonsi pia bazi nsinongo zilo nyangu halafu wavumbu wao kabanunga sina maulama unga sina madhamana wadi nibo nsiju wandu ane hazawe ndini wado wandu wala mime mbabinjo hamba hauziye direct yangu nsike mlaku do shinda mjuo kaya walo wandu walema na walo homisiri ni hatu dasi mahususu de notabilite haukayo wandu wa amila no wandu wa mji wandu wa wahamisihiri shaho mijini hatu ye madhamana wadini woko ashinda totsanganya hawaja na fumvu msiri juu hawabake mdubano anambia wajwa wa hutubu wajwa wa swaliza wajwa wa kadala wa paro wajwa wa toaze fatiha shakwa japaro njiliana wambana ruwahe msihiri ujoka ubalema zarifu yaho mjini hunu kari japaro wona mbaba hanu yekanga abo yo mijio waza yebenge abo Tanzania mwambie nukaya yekari sariwo nukaya ze komportoma zahe madhwama na wakaubidi wake wadini wa hensi ya hatu zijahari madaraje kaonge bidio watsula zengo zinu haukawa no abahadu sharifu katsuto wafati haenda bahana de manaze hitimezi nji mazamba zitingo soma ngabo kwata zo katso ngabo asamba opashia mnashioni bengetsi sharifu longu somodu ayende ya ulo sharifu ketsu henda haukawa nrogongi wa Armenia neze twabia ebenge kari jari wasuli harmadara jekao roandu wamba ndo mangulama wa yonsi rawanda wandu wamba mafundi wa hiyonsi zenongozi biromi jini hatu za huwa no violo au no widzi no andu wa hitso ane zenongozo pia mji wa kamile mafundi kwa tutsanganyiha ujoenda haruma mjiunde ngabo misiri yatimi zimengomine heni msiri bala ngona maimamu wa hili na mahatibu wararu haruma msihiri wa juma uandu wala pia ngabo jirondo ngo mjini kwa japaro tsanganyiha wazima wala ani hawata ha solution ata he notability no andu mji wa hadisi sheni mriye henda haruma hitima hende harumwe badiri watino tsahajwe wane badiri nungere moiza barindini kwa japarozi ya watsoja irumbi shokari tisomeza nongozinu na mwelewane rangwa wandu ashashi wandu abaha warejarme imani hiyo she subrane imani zilawa ya botsanzani beheri sala inu haruma wandu wa hemiji atukaya banu haleka hatibu hau imamu wa msiri fulani haparisoka hafanya luwati hau hebi hau habanda zubudaho ni masihu haufanye tena shatudunga na nazila ndu wa mrendao je wandujwa humsanksoni wa mbohe shio hauhazilwa kaswaliza na mrejei harumaze sanction hizo rijojwa hendela usona harumezi jirobo nsiju ye mafundi watori rwa la nrongo watona nrongo zijiro haruma mjiwa zonoze risa wa shemeza shande kinyume wafanyo ziziro rahano wandu wa jina okwa jaja wabonesa wajazidise yezi jaje wakati ndino andu wanu wajoka ubuhezio wadungwa mbiyo mijini ija wakati kadina ushinda rambezindo wa jina itoti de heli hiyo ngebidoe mano tablo wa mji fulani watsanganyi hene marezone wala rambode marezone de mentelektuel yanda wala ikawekao wa usuteno waze ne mashababi wa miji kao wao wojo represente mashababi wafanyi hebu njilo usiku harumwe miji wandu watu alile mafundi walo harumwe miji ya hatu wawakonvoke wawambie watsahe hatibu wa mji watsahe kaave kaemo mjini watsahe wala mazarifu wa julihano wako toaze fatiha za miji no wako zingare zio za hezedu wa mjini wawambio karanzari moneni msiri ni fulani hauharuma mahala fulani wende wawanike haki ya wawambio kaya waharumaze mbizi jiroho mjini humu waulevi warenga mvuu zenongoze ndo naibani ganzo wakati bo baluandu wa opoza baluandu wa siasa banu wa zambao mdwenda makatiba nyumweji exprime mweleza mwezamba yekaka mtsuri sediaru molezi mwaharazeza haraziwa ni mtume na Mwenyezi Mungu mwaoneseza kubaliwa yaboketi na manamke mafundo mjini hunu kuhunga bwana zioni ndo jina wajohuja
warengezere levu wandu watsa wanazoni watoto walo mijinira hawatu bia la harma ndongo zindwaji wareleve mamfikuru kalo lele suala lilovan shake jaja wakati rikensi rihenso wandu wanu ukezi waranje yo dekawa parwar mahitima dekawa parwande wasome badiri dekawa nikoshu wa hutubu wado parwande mafundi shaza nongozi jo ujiri mjiniwe shoka manavyolewa kwa noka makapablo wa unjilema dhamana wa mji wa ambezo Mwenyezi Mungu ya hamba waonesaze sanctions abili zirengwa ni mji waloma shuhuda wandongo za rende harekaza ya dhulumu mru mali raya renga aruditso ya mru renda ya renga shiunga raya huza raya uamwana zanongozo pia kabati nongo harumwe miji atu pia ni zambo banu za tutushe mji yema funda o wache ebanu wango fikroka uamba warenge wando waratha wa mtume banu mtumaka udofanya sikarutumelewani donc usikanzana bwana marongo banu kaya wandu watsi jila tizendongo zinji zenongo zahe mafundi walo Komori ndizobahi banu Abubakari mufti wala msalimani kabla ukange mufti shaye msalimani yekakwe litindo kayandu wajodo ambangari rawe heshara na zinde ziru wao do usheha wakayari chijwambari pa nono ganzo wakati wala madhwamana mandaye wasalimani leo mze wahanguse dathumani za hajule tandaya yeka wende kavi yeka wandu ngwaonokanga bondongoze ndo nayo wandu atire pasko kanaka huo mji atsorongo mji azaju bengo mjindo wahe ya ulatse nono shangio wakati wandu ameze kweli wawambie ne mafundiwa lo yabo no wandu wanazio ni wasoma lo mjini iho hata hemi jipia nsujina to wandu pia wandu ado paro wambilwa ukaa ijawaka teli kao mpalaniro mbodu ya mji unu ngari mparaoni mwambeni zambizi lobo mjijubani wanao mjinu warende hawalevo wenji wanashengwa vole wawar maze plus publicotso na mvinyo yeluatie njeza bonsi bo mjiju wanada mungu aviole wao zenongoza ajiri wo wizi kabati mrushindo alala ngari mdaoni mafundi mritashe solution wa harumwezo mtume yakodo fanya ye haraza nizo yakodo fanya ye bonesa shati ndo tsodaza komsirienete na omengo ni mwema technicien ukaba nufundi wadi niwa bahinge technicien genedu wangena zenongo zonzi yenu tsindri yensiri tsingo somari heni mrarwa diploma mbali na bali icho ushindo lekeza bali bano hata jokolo linda daula shomi jini hatu piaze diploma izoma bangizo kati malifu ngewo kwa shindu fanya na bonga bozi kauza mji owandu wanua onesezo aloma kapablo watso kreye wakonga bo miji wa kreo masanduku ya miji wesedio na zijana longa bo wandu wa homa chama yolimiana wo hanza ba wasediwa wafanye mnandongo wahulemi baya wahuleka ngabo mashini zanjia longa bo wanrika wasomo obundo ngabo wafanya wana ekiputsa na odondiana hauwafanya ekipia ukanga na societe ya bundo ngabo ananyasi watao karo wandu opye kenga sina zemali za mji rizimetembaba hanu garisedo ana wao wehulezo mbo za hao wepati wambilo kana mtoshinda mji develope mrejezema pesa yo babo mrengo wana atanu hazini omjini hunu abobahi oshomeru jola wakaba ntimpaka doli nde sirikali itiyo isojoko ufanya shensi jo basawa hale Faransa hunionde basawe Faransa nde hali hiyo shahune sirikali wojo pata shahunu kabati sirikali ze komini wahana mali wojo pata yabobo ritona hizo emijine fanya hazboko academy jize mali ngazinji yao harma period ya mashuhuli juillet août septembre na decembre zemalizi ti hawar mwe miji yatu Allahu ya'lamul jahra wa ma yafa yeze mali zoare ngomba ngemso kansi ni marezoni wa miji ni mashababi mwenda masoma mahaja ikeabo kweli likubaluko waze wa hatu walando walo na falike wana uoni wamendeleo ya nyumeni yanzo yanje harma miji no walando walo maretrete kwani kwa majuna jana ngwa johanyisa yezu imengo jana uzimengo chindini wajoni kwa bongo ajotoma boshoni yabo atsanda nywenda masoma wajanza mjerimilo anashe watu mwishao kangwa uharma 50% ya he population ngwa una mwendo 20 ans waonda o maudu ajoko huwa madelenka hawale kezensi wanao watsofanyilo ambatwa maya yamiji atujo shindarji basa uwe batsolo ndowe ziwani yebengeri jerido watsa hapre sha mimi tkanzano ne ze solution izokaya na msane bakari no jokanse helinu aba hata mnungo nwala wasoma wahenda ngwa opirra hano waze wa milanansi ngwa bezo haraka wafanya zeada iliwanjie ba wanje harumwe shambo ezo piandu kwa nofa badili na hitima gamono kaizo nyangu wazaza hatu walemeze nyikumbare mezeleli mama warengema pesa wa msedieni harumwe mendelo ya homji
ndungwa bonga wa homsihiri ngwa fanyo jau halafu wandua ile wokaya wanunga bonongo zabidi zishanje Komori harme karner lo yinu na mwende maone wanadamu walo Komori leo wandu haki ni ya Mwenyezi Mungu ikao ngwambuduye salaha kweli na mwende maone wandu ikao hakika wandu ngwa anadio ngwa konsomo plasi no wanja wa msirini wa swali na mwende mangalie ka kweli ngabo namna yokaya badala ya ufanya ndongozindo wa jina zokandua shinde wajitahe ikangabo msiri wa juma wa hali ikawa hatanduko atu jaya akuwa bon wandu wabezi wajihafilishe watsahewa wahe msiri wa juma nyumeni bari mala fulani wa waha da ilairu wao na balangabo wanabala wajoka hiba wasawa joka uviolewa na wandu wajoshinda wahulena mna yofanya ndongo zobasawa wanaomjini hulawendele izozi joka sababu maudu wa ndonde mali wafanye zindo wa jina shahena usiku wa hasha wesho andrambo kana mpe msiri mtenzia hokenda ukela ngiona nafunya ndongozi nji na shondeshio ide ndini ya Mwenyezi Mungu sanyi yinyi mjansu kaheni wakata bonga toto lofanya mverso ya boboltu baniye jamba ngu joka firishiwa sinde heliyo na risane rido wona paske banu ngabo ndongozi nji zata warmensi ya hatu bano wana sisi wanaraka halera bali wa harmaze skutu ne machama ya mijira huwa haruma ze madrasa rakau uremema danfu no kaharumema chama kaswaidi ya yomru hakana ndongo kaya mkahone sisi hale ya misiriatu wa maharibi ya bweni mru asaba hareshi yonge hosoni Muhammad Ahmad Mbere haula monao ola ulodhama na mtujini leo ola mengo mwandu wa kaudori somase tafsiri zahe ezio harume misihiri heni msihiri wote ndangabo fundibo maharibi wandu kansi nezio ngwa somawe babwe risale safina zelongozi la pia hata ndwa sole la ensha hata zeyasini na tabaraka na idhawa kaneze sura zila alkozi soma ze hal atana zila pia zila mnungu zijopar kori paske yoka ikireni ya hoa kekari zisomo vo maharibi ra somaneze kuluwa wahu rabeshowa hafa donc a force ya heza nongo izoni usiku ze sura zile kane ndwa katandwa ziwa ho ngosomo idhawa ka kusina besoin udoba msohafa windini ye generation ya jale ongi oje harmaze nongo izo na mjuzisi okwatina wakati ngwa oloritaji ngwa oyimo ngwa zunguli yawe maharibi kabatsinde yebanu haba ya ukansa ndu watu aliyewajwe namna wananezo nongo izopia nge wandu wajonjeze misihiri na ndini sheshoke ni babandu wajokuka kilometro karenge tsunganza wake msiri ezinu zijahendi na hununga botabu zenjeza na problemu shuna jana wanadamu ngwa fao hata kwa tunda nzia wabira wendo lopitali wala wende wapaze tomati kwa tunda mala wabira waso shindoni problemu ziuna jana wandungwa wa hao wasamizana hata betongo juu kabati hawa zilapia ngazibirao shezo pia kazitsuone hasha wandu watsoje inspire harimandonge kandungwa jo kaya ngabo Malaysia fuba bonsiju na ndo ya mwando yanzo yafanyiwa ngera suliho hauke kando tsendara fanyeze ngo yizo riwaheze centre wandu abangwa wa ho centre zaurema ukumbi ndongo tsazila place publique ngazi wonesi wao ziwa hazi kilwa swana zenjezo shomaji ilo wanado kansi hana fasi wela so wakati weka kwa jwawenda mo mahala hofanya hazi wandu wanjia harumana mnayokaya ngwa saindi yao ula ubure c'est pas normal yo sile karnera wasuli Komori rejoanzar developer mijiatu shahar masansikao ngejoka harma investissement ijofanya retour ya hema psari injecteyo shakarno joka faransa ban ritsangisiwa baharandungu anzonde wanjezele bangwe wandu adore matwarabu na baloa na alabo tasingo joko shala wala otwarabu ni wavunzumalao wala waviole shakwa tutsangisa onda wabasanduku la mali la mji la usedo wana wapare onde wafanye hazi haoa hunda zebaki wakanamna ukangari honsio hunu mjini wadoka ya mabambu ya howana wajonda zebaka avec mention heni mwanabwa ni kwa zuimengo mitani ya sedule famahi rekango ndo mvuuni rekangu pashio ilo andra jina wajonjeza jitihadi yabo ndo bandu wajonzaru waswili surto shababi wa leo shasino kwa mandazinu izondongo za uveke zenongo majamzifanyao haukandu kansi ngewa kana ustarabu okangaranzao rikeja faransa shasi wandu watarsonansi ya inuto biendi ebenge kwezi izondizo na kanzani mwenchezizeni banu gamfanyilao jujahazi da balabashi mejuangu isufa na msodo wahe mabaangwe neze plasi notaze karo hanumaze plasi publiki uwanawe ndawe kaansi werema hiyo atabu subuhi bahi wejuha ulesho kavi ole ola zubula ibihula shamtsangale ndongo joka manufano wana wao mwaresanso wana walo mashome romi jini mwaoneni mriaso mambaha ziabidia sediwa
ngabo wanaenda asoma ulekeza zinume bloza minyi hamu mijini wazire sikleo wafanya hazi wanaowa jwanza sedwa mapesa ushinda wahuleze mashini wafanye hazi ngabo wanawasoma upisi wawajojo wabuwe mimiti kamwe shelonsujini badoke ndu shadwamba ndi ahawati ngome wawazwa za hatu wakawasoma ndongo za upisi bushini na imo wandi hawaja warenge jumbabu bahile jumba iloheni wandu wakaudotsa ha komandi za magato za mashulari mwemiji wakaudoja abwe fanyaze komandi gasina nasha atu wasoma zazizo aloyo watreno malahoni ngaba nasa atu wasona banata usonya kofia wajojo abuwe na ashirika wa hao speciali wa hoano wasonyoze kofia halmale bavu hauho mjini ewanzo zenkandu ewanzo jau wandu wapia jojo sendiwa wapati wa mnariali wa avance sinongo zinu ngarjoka hendaje izode zinongo zilo Faransa unuka basi nongozi nji wandu wafanya Azali mwe sirikali ya ula wa shashi yejuze komori utsoazi ebenge kwezi ngamkazo banu na utaswa meke to katsirongo nai ikatirongo wandu mfikukazi ndeze fikira za nzoana wa komori wadozi basaua hakuhana mabanu amanda banu ngarjoho na nalma mada zindwachi tena na homba Mwenyezi Mungu hawinji rikai harmwe shuli ya himana mshwahatu silohunu Faransa nande mana mshwahatu ridwa bibi ridwa rimjwa osonsipi ya ukaya yemzaze mbanzi mashuru wa hele jimbo la Komori shati bahi yemzazaho wana haukaka bajaparo janje mabanu ya kakazimilia shuli ya hingo le 10 juin wando mwezi ujao uharmo mji wa Champigny-sur-Marne ngejoka ya haruma ye adresi ambao 8 rue Serpente 94 500 yuho la hobine Champigny-sur-Marne ye salio hamba les salons de Grand Paris ebenge yabo ngamjore jetsena batsi zanzi habanu rihimilie wanasho hatuneze njema ngawe maulida jokaba dhuri si wanaomahe wananyarjenda abo nwandomahe rendere mile mananyasi shimeji watu vojioni ndo ukumbi yote na nduka onsi pia aboro wadzadzere engazija pia Komori kaoji bana bibiridwa no wajiba oneze njema wajiwa shinde washulihe wahalmwe mashulihe mana mshohatu ikao waja uonde ambasadrisi wa heshama shafaina ikaunga mjoka ishonde shama shiwani yao mengoni mweza maziwani yao mwana ya dhulumi wa bonsiju weide mru wa handa haruma uwandu ikao mapersonalite wa hensi ya hatu surtu haruma zenongo za usana no ubanzine zenongo ya jusaleji ya rikurubia ya loba zimanasi harumwe bwana yinu ebenge yabo mdu hamada minja jojoka tengwe mbidi harumwe zenongo zinu tifungushana mbodale ori merilozema na mshohatu ya bonga rjoho na le 10 au harumwa le grand salon de Paris iho 8 rue Serpente au harumwa mji wa Champigny-sur-Marne rangu ndabwa dhuhuri au harumwe maulida rijerende harumwa kumbi nana surprise zindo ajina shezo ramsu zamba banu ngamjozirejei wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.